Ini adalah kunjungan ke pantai Ujung Lang bersama Dr. yang lagi ngambek. Ada tahu. Mantap gimana gitu. Gimana deh? Nyan yang po beca tu, awak sewa beca. Berapa nih? Berapa tu? Gimana ho? Gimana ho? Kamera biasa aja. Apa yun apa? Beginilah suasana sore ini di Ujung Lang. Ya, jangan lupa subscribe ya, gratis, gratis. Suasana. Gimana? Bang, jawaban ye. Mana ye? Ada mana ye? Ye. Mak pi kamera ye. Mak pi hu. Tema.